Betty Vlog One. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uru ni urutonde rw'amazina 30 tugiye kubona ubusobanuro bwayo. Nkuko bisanzwe turahera ku mwanya wa 30 tumanura. Ku mwanya wa 30 turasanga izina Epimac. Ni izina ry'abahungu, ni izina ritazwi inkomoko gusa ryagaragaye mu Banyarwanda, rikaba risobanuye ngo umutima ukomeye cyangwa se ukwizerwa. Dukomereje ku mwanya wa 29 aho dusanga izina Henry. Ni izina ry'abahungu, rikaba rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'urugo. Dukomereje ku mwanya wa 28 aho dusanga izina Tracy. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ngo umutima ukomeye cyangwa se indwanyi. Rishobora no gusobanura ngo uw'ikirenga. Twakomeje ku mwanya wa 27 aho dusanga izina Tricia. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu ijambo ryo mu Baratini Trixie, rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Dukomereje ku mwanya wa 26 turasanga izina Lawrence cyangwa se Laurence. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo urabagirana. Ku mwanya wa 25 aho dusanga izina Daniela. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Ku mwanya wa 24 turasanga izina Scovia. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Katari, rikaba risobanuye ngo umwiza cyane. Dukomereje ku mwanya wa 23 aho dusanga izina Naomi. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo ushimishije cyangwa se uwitonze. Ku mwanya wa 22 turasanga izina Jibril. Ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umuntu ukomeye ku Mana cyangwa se intwari y'Imana. Dukomereje ku mwanya wa 21 aho dusanga izina Noriel. Ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Twakomereje ku mwanya wa 20 aho dusanga izina Gavri. Ni izina ry'abahungu, rikaba rifite inkomoko ku mazina abiri yo mu Baheburayo harimo Gav, bikaba bisobanuye umunyembaraga, na Hori bigasobanura Imana yanjye. Ubwo rikaba ryasobanura ngo Imana yanjye niyo munyembaraga cyangwa se Imana yanjye ni inyembaraga. Ku mwanya wa 19 aho dusanga izina Gavin. Ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ngo uwoherejwe n'Imana. Ni muri mushyashya, reba aho hasi handitse subscribe uhakande kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu. Kadukomereze ku mwanya wa 18 aho dusanga izina Santiela. Ni izina ry'abakobwa ariko rifite inkomoko ku izina rya Santiel, rikomoka mu Bakristo bo muri Espagne, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana.
cyangwa se impano yaturutse ku Mana. Ku mwanya wa 17 aho dusanga izina Linda, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo umwiza. Ku mwanya wa 16 aho dusanga izina Mackenzie, ni izina ry'abahungu cyangwa se ry'abakobwa rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye ngo ushimishije kumureba cyangwa se umwiza. Naho ku mwanya wa 15 aho dusanga izina Nathanael, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo uwatanzwe n'Imana cyangwa se impano y'Imana. Ku mwanya wa 14 turahabona izina Shivani, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ngo ururabo rw'Imana Shiva. Ku mwanya wa 13 aho dusanga izina Laina, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo umwamikazi. Ku mwanya wa 12 aho dusanga izina Oxiela, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu izina ryo mu Bugiriki Oxy cyangwa se Oxiel, rikaba risobanuye ngo uwo gusingizwa mu rwego rwo kumwishingikirizaho, ubwo ni uwo kwishingikirizaho. Dukomereje ku mwanya wa 11 aho dusanga izina Kelia, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo utunganye, rishobora no gusobanura ngo usobanutse. Ku mwanya wa 10 aho dusanga izina Derek, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'abantu. Ndagushimira wowe ureba video zacu, uri inkoramutima yacu. Nawe wamaze gukanda subscribe, gusa nawe utarayikanda ntuhejwe, uhawe ikaze mu nkoramutima. Naho ku mwanya wa 9 aho dusanga izina Amora, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye urukundo. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Jacinta, ni izina ry'abakobwa rikaba ari izina ryerekeye ku ijambo ryo mu Bugiriki Yakintos, risobanuye ngo indabo. Naho ku mwanya wa 7 aho dusanga izina Vedaste, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba ryasobanura ngo umunyamahanga. Dukomereje ku mwanya wa 6 aho dusanga izina Otelo, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Butaliyane, rikaba risobanuye ubutunzi cyangwa rigasobanura ugutera imbere. Dukomereje ku mwanya wa 5 aho dusanga izina Alchemy, ni izina rituruka ku nteruro yo mu Barabu Alchimia, rikaba ryasobanura ngo ubuhanga bwo kohereza ibyuma. Dukomereje ku mwanya wa 4 turasanga izina Aime, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo umukundwa. Naho ku mwanya wa 3 hari izina Nael, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Umwanya wa 2 turasanga izina Gomez, ni izina ry'abahungu
ndetse n'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo umuhungu w'umuntu cyangwa se umukobwa w'umuntu. Rishobora no gusobanura umugabo. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'uyu munsi, turasanga izina Anael. Ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yansubije cyangwa se igisubizo cy'Imana.